ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane kwigenekerezo rya 12 ruhuhuma 2026 bimeshanje atute kote a Minembwe ni mu gihe bitangazwa ko n'umusada Fardc zanye ugiye gukora mu mabara n'urugamba rukomeye. Ni mu gihe kandi turi burebe mu buryo bw'iramvu ibijyanye na artillerie, mortier, mitrailleuses, rudre, drone z'intambara ndetse n'ibisasu bya rokete biri kuraswa mu buryo butandukanye. Ni mu gihe kandi hatangiye ibitero bihuriweho ibizwi nka offensive combine mu bice byitwa Gakenge, Bidegu, Karingi n'ahandi hatandukanye. Urugamba rukomeye rwakaze. Aba n'abazarendo bo bakomeje urugendo. Ni mu gihe kandi agafaranga kabonetse mu bazarendo muri Sud Kivu. Ni amakuru yemejwe n'umunyamakuru Daniel Micombero aho yagaragaje ibijyanye n'ibiri kugenda biba. Avuga ko prime de couragement yahawe abasirikare b'abazarendo ndetse n'aba Fardc yamaze kugera mu maboko yabo. Ni mu gihe kandi ibinyamakuru mpuzamahanga byo biri gutangaza ko imyiteguro ikomeye irimbanyije. Turareba mu buryo budasanzwe frappe aérienne cible ibitero byo mu kirere biri gutegurwa na Fardc, aho makuru dufite bamaze gutegura Mirage, bamaze gutegura Sukhoi 25 ndetse na za CH4 zira drone zamaze gutegurwa. Mu bijyanye na frappe aérienne cible ndetse na drone arme zose ziri tayari. Turaza kureba kandi micromissile ziri gutegurwa kwifashishwa mu bice bitandukanye. Turebe kandi mu buryo bwa embuscade, tir croisé bikomeje kugenda bitegurwa. Si ibyo gusa kandi turaza kubabwira ibijyanye n'amasasu y'amagrenade, amamurutse ndetse n'amarokete Fardc yamaze gutumiza. Hitezwe ko indege Antonov iri burandinge mu gicuku i Bujumbura izanye ibikoresho by'urugamba. Turareba rero situation tactique, turebe ibiri kubera Poezero no mu bice bya Bicumbi, turebe kandi bijyanye na logistique militaire, turebe base avance. Turaza kubabwira ibiri kubera mu bice byitwa Rwitsankuku, Mikenke, Ndondo, Rugezi na Rurambo ahakomeje kugaragara ko ari stratégie défensive active nk'uko bigaragara kandi bivugwa. Turareba buri kimwe cyose, turebe guerre d'opposition, turebe biri kugenda bigaragara mu bice bitandukanye ndetse turebe no ku mutekano ukomeje kugenda ucungwa mu buryo budasanzwe. Ni muzero twicarane kuri page ikomeye, tureba kandi turaza no kujigoma naho tubabwire uko umutekano uhagaze nyuma y'uko indege ya mbere yahageze. Bamwe mu bacuruzi bo muri mumwe mu bice bitandukanye Birere, Vire n'ahandi hatandukanye bo bari kwishimira ko mu gihe habatewe intambwe yo kongera gufungurira kibuga cy'indege business zabo zagenda neza. Nkuko rero babigaragaza bakagaragaza ibyishimo batewe no kongera kubona indege igwa igoma. Nkuko rero bigaragara turaza kubyumva. Ntabwo ari konseri, reka dutangura amakuru yacu mu buryo bw'iramvuye. Tureba kandi turebe iri kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Turaza kandi kubabwira ibyo undercover zageze tugaragariza kubiri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba hamwe hagera bake. Reka duhere neza ku mirongo y'imbere y'urugamba muri Minembwe na Fizi, turebe uko bihagaze. Turi ku mugoroba kuri uyu munsi wa kane w'indwi ku igenekerezo rya 12 ruhuma 2026 mu misozi miremire ya Murenge by'umwihariko muri territoire ya Minembwe
yongeye guhinduka ikibuga cy'intambara ikomeye yuzuye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwaneho mu mirwano ikaze iri gukoreshwamo ibikoresho bya gisirikare bikomeye birimo artillerie, mortier, mitrailleuses, rudre, drone z'intambara ndetse n'ibisasu za rokete. Amakuru yize bari guturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba frontline aravuga ko FARDC ifatanyije n'imitwe ibarizwa muri Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bagabye ibitero bihuriweho offensive combine mu bice byitwaga Kenge, Bidegu, Karingi no mu misozi ikikije Minembwe. Ibitero byibanze cyane ku kugota ibizwi nka ensacrement ku birindiro bya MRDP twirwaneho no kwisunika isubiza inyuma ibizwi nka repli tactique mu rwego rwo kwigarurira uduce tw'ingamba cyase tw'ingenzi position strategique two mu misozi ya Bidegu no ku mirongo iri kuruzi rwa Rwiko mu rwego rwo kongera imbaraga z'ibitero. FARDC iri gukoresha drone z'intambara, drone armée mu kugaba ibitero byo mu kirere frappe aérienne cible, aho bamwe mu baturage batangaza ko babonye drone zirasa ibisasu bya misile, micromisile mu bice bitandukanye bya Minembwe, ibintu bizatiye ubwoba n'ihungabana rikomeye mu baturage. Uduce twa Gakenge n'imisozi iri hakurya ya Bidegu yahindutse indiri y'imirwano y'amasaha menshi, aho impande zakoresheje uburyo bwa guerre, embuscade, tir croisé n'amasasa akomeye ya mitrailleuses. Amakuru ava mu baturage aravuga ko amasasu yamorutse na rokete yakomeje guhanahana kuva ku mugoroba kugeza aya masaha bikaba bicyumvikana, biri gutuma abaturage benshi bahunga ingo zabo bakajya kwisha mu mashyamba no mu mibande no mu ntare zitandukanye. Mu rwego rwa gisirikare hari amakuru agaragaza ko FARDC n'abafatanyabikorwa bari kugerageza kugenzura uduce twa Poezero na Bicumbi nyuma yo kuhigarurira mu mirwano yeruka yabaye mu minsi ishize, bigareta umwanya wo gushyiraho ibirindiro bishya base avance ahanyuzwa intwaro n'ibikoresho bya gisirikare logistique militaire. Ku rundi ruhande MRDP twirwanira cyafite ubugenzuzi bukomeye control territoire mu bice binini birimo Minembwe rwagati, Rwitsankuku, Mikenke, Ndondo, Rugezi, Rurambo, aho bafashe ingamba zo kwirwanaho strategie defensive active irimo gucunga umutekano imihanda y'ingenzi. Bikaba rero bivugwa ko kuri ubu hakomeje kugenda hagaragara urujya n'uruza mu buryo budasanzwe bitandukanye n'ibyari bisanzwe bigaragara kandi binavugwa. Amakuru hari aragaragaza ko Rugezi kuri ubu hari kugenzurwa mu buryo budasanzwe, ndetse ibi byatumye urugamba ruba urwo kwigarura no kwisubiza ibice guerre d'opposition, aho buri ruhande rushaka kugenzura imisozi ikomeye ifite akamaro mu byerekeye n'urugamba. Ikoreshwa rya drone n'ibisasu birasa kure ryateje impungenge zikomeye ku mutekano w'abasivili, cyane cyane ko imirwano iri kubera mu bice bituwe cyane n'abaturage b'abanyamurenge. Bamwe mu baturage bagaragaje ko ibisasu byaguye hafi y'ingo zabo bigasenya amazu, bigateza n'ihungabana rikabije, aho imiryango myinshi yahisemo guhunga ijya mu misozi n'ahandi hantu hatekanye. Minembwe imaze imyaka myinshi ibarirwa mu duce dufite ibijyanye n'umutekano utifashe neza. Ni mu gihe kandi bivuga ko impunzi zikomeje guhunga ku bwinshi nk'uko bigaragara kandi bigaragazwa mu yandi makuru muri Sud Kivu ho n'ibyishimo bidasanzwe ku Wazalendo, aho mu ntara Kivu y'Amajyepfo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'abarwanyi umutwe w'Abazalendo bari ku murongo w'imbere y'urugamba bari guhabwa agahimbazamusyi ku rwego rw'uko bari kurwanya M23 batangiye guhabwa amafaranga y'ishimwe n'inkunga yo kubatera imbaraga prime d'encouragement itanzwe na leta ya Kongo. Amakuru yo guturuka muri Minisiteri y'Ingabo za Kongo aravuga ko itsinda ryariye ryoherejwe ku rugamba ryatangiye gutanga aya mafaranga mu buryo butaziguye umuntu umwe ku wundi hagamijwe kurinda ubusahuzi n'uburiganya. Bikorwa biri gukorerwa rero mu mirongo itandukanye y'urugamba mu rwego rwo mu majyepfo ya Sud kugira ngo bose abari ku rugamba bagerweho nta n'umwe usigaye. Umwe mu basirikare Fardc wahuye n'umunyamakuru kuri Poezero yavuze ko iyi nkunga ayibonye bwa mbere mu myaka 14 amaze ari umusirikare. Yagize ati kuva nakinjira mu gisirikare uyu niwo mwanya wa mbere mpawe prime ingana n'amadolari 325. Perezida Kisekedi ni umunyakuri kandi akunda igihugu cye. Ku rundi ruhande abarwanyi b'Abazalendo bo nabo bemeje ko bahawe amafaranga angana
n'amadolari 125 kuri buri wese nta vangura. Faustin Mugugu umwe muri bo yagize ati nahawe amafaranga nk'abandi basirikare, iyi ni inkunga igiye kumfasha gukemura ibibazo byinshi bizari bindemereye, turashimira leta yadutekerejeho. Nkuko rero ayo makuru akomeza bivuga, amakipe atandukanye niyo yashyizwe mu gukora iki gikorwa. Buri tsinda rifite inshingano zo kugera kuri murwanyi uri ku rugamba akishyurwa amafaranga ye mu ntoki ze kugira ngo hatabaho kuba hari uwahezwa cyangwa se amafaranga y'akaribwa. Iki ni igikorwa leta ya Kongo ikoze kigamije gushyigikira no gukomeza morale y'ingabo n'abarwanyi bari ku rugamba mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuzamba kubera imirwano ikomeye bahanganyemo na M23. Roko infoma zo ziratubwira ko urabona kino komba yabere hano mu Minembwe, haba kuri kote yaba AS na NON-RESPONSABILITÉ twirwaneho, haba kuri kote ya coalition ya Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa bayo, ntabwo bazigera bibagirwa ikomba iteye ubwoba yahabereye yo kurwana nta muntu n'umwe utsisuka, nubwo nyine hajya habonekamo inkomere ndetse n'abapfa, ariko urabona yuko hari izinduka zidasanzwe kuri korasiyo zose zihanganye. Rero biravugwa ko aba basirikare baje n'ubundi bafite tageti, bitewe n'uko nubwo bagipasinga, ngo iyo umusirikare agipasinga nta makuru nabashije kumva, iyo umusirikare agipasinga bakibasha kuba yabasha kurasa bitamugoye, kandi ubwacu bikaba ritapfa ubusa. Akaba ari nayo mpamvu ku ikubitiro nyine bahise babazana batari banaruhuka, byumva ko biraba bisa nkaho batangiye ikote bundi dushyashya kugira ngo barebe uburyo ki bapasinga kandi banihesha agaciro kugira ngo babe bafata uburyo bwo kuba wenda banashimirwa bitewe n'uburyo bitwayemo. Urumva rero bakihanganye na AFC igiye guhura n'akazi katoroshye. Yego, kubirebana na Fardc bo badeployinze gute bwana Safari? Aho n'ubundi ni ibisanzwe kubera yuko nakubwiye yuko izi lokoteri ziri mu kirere ziri kugenda zifata inkomere ndetse n'amayiti, ariko zifite n'abasirikare ziri kugenda zongera ziza, nibwo buryo bari gukoresha. Yego, urumva rero urumva nabo bariteguye, urabona ko rwose bitandukanye n'ukuntu twari dusanzwe tubona bakora n'ibintu byabo, ariko urabona ko nabo biteguye uko byagenda kose. Urumva ko bitari buborohere cyangwa bitari bworohere AFC nayo iricyaye. Urumva ko n'ubundi dufite kombi ikomeye muri ibi bice. Reka dukomeze page y'amakuru turebere hamwe abatizedi bo bahagaze gute muri izo operation ziri kwa bwana Safari. Hano kuri frontline n'ubundi birasa nkaho bitari bubashe korohera abatizedi, kuko nabo barasa nkaho bageraniwe bitewe n'uko bafite ikibazo gikomeye cyane ndetse no kwigunga. Bafite kwigunga ku buryo bukomeye bitewe n'uko bagiye bakorwamo ndetse bagiye bababazwa cyane na AFC bitewe n'ibitero, kuko abatizedi bigaragara ko ibintu by'intambara ngira ngo batabizi neza, bitewe n'uko ku mirongo y'imbere y'urugamba mu magingo yabo basigaye batajyayo, navuga ko ari nk'agakingirizo. Yego, ubwo bigaragaza neza ko n'ubundi abatizedi bameze nko mu minsi yashize abacanshuro boherezaga aba Fdnb n'abayavarendo bakagenda, abacanshuro bisigariye inyuma, nuko akaba ari bwo buryo barimo. Rero nabo urabona ko ACTU bakomeje gusa nkaho bo birorera gutyo, nta kindi basa nkaho ibyo kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba bitari bubahire nyine, ntabwo byigeze bibahira, ntabwo byabagendekeye neza. Ni nayo mpamvu ubona ko bitaboroheye. Mu bice bya Baraka ho bihagaze gute kugeza ubu ngubu? Ibaraka nakubwira yuko nyuma yaho n'ubundi basa nkaho bafunze Tanganyika, AFC nakubwiye ko yayifunze, abasirikare n'ubundi bari mu mujyi Ibaraka, barasa nkaho nabo bategereje ese baradukomandinga gute, kuko ntawabasha kwerekeza n'ubundi azamuka acaca za Makobora. Akaba ari nayo mpamvu ikomeye igaragaza ko AFC yakoze akazi katoroshye,
ku rwego rwo hejuru nubwo komisiyo bahaganira be iri mu kazi katoroshye nyuma yo gufungura ikirere ukabona ko bakomeje kuba bakoresha indege isaha ku isaha bitaza guhinga bitaza kubahira wenda AFC bitewe n'uko buriya iyo umuntu yabonye ikirere bisa nkaho isaha ku isaha yagukubita urabona ko n'ubundi bisa nkaho bitoroshye kandi bitari buze korohera AFC ndetse yewe n'aba ngaba bitari buze kuborohera ariko nakubwira ko wenda abakomando nibaza hari icyo bari bukore wenda bakaba babasha gupushinga abandi basirikare ba Fardc n'abafatanyabikorwa kuko aka gace ka Karingi gafatwa uzi ko bagafashe kwa kangahe ku cyumweru ndi kukubwira ko aka gace ka Karingi ni ibirometero 7 kugira ngo ugere muri zone ya Minembwe santere ubwo rero urumva aba bahungu b'aba Fardc nubwo nabo bari gukubitwa ku rwego rwo hejuru ariko urumva nabo bari gukora akazi katoroshye urumva ko aha hantu bitari buze koroha urumva twirwaneho na AFC bafite ikibazo cy'uko bari gusatira izo santere ya Minembwe kuko misiyo bafite aba basirikare n'ubundi b'abahibu special udakina wenda ngo hano mu Minembwe harimo abasirikare nta musirikare urimo woroheje yego uzi ko hari kurwanira abahibu special hakaba hari kurwanira abakomando b'aba Fdnb ndakubwiye ngo abacanshuro bameze neza n'abamayimayi bamwe b'indororwa ariko amakuru nabashije kuvuga nuko ngo abamayimayi bo bari gutegura nyine ibyo kugaburira abangaba ari nayo mpamvu bakora ibikorwa by'ubusahuzi n'iki byose ubona yuko bona bakumira ngo imbere y'urugamba ho nta kibazo ariko urumva ko niba agace barimo abakorasiyo ya Fardc na Fdnb ari ibirometero 7 gusa cyangwa 8 werekeza muri santere ya Minembwe urumva muri ino mirwano ifite icyo yakoze urabona ko bafite impinduramatwara zikomeye nubwo bari gukubitana n'uva gusenya ariko urabona ko AFC ndetse na NON-RESPONSABILITÉ bafite akazi katoroshye yego kugeza ubu ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibivugwa biravugwa ku itabwa muri yombi rya Eric Prince bizaba wenda niba koko bizarabaye abacansho batakiri kugaragara ku rugamba bihagaze gute kugeza ubu nakubwira yuko abacansho imbaraga zabaye nke kubera yuko n'ubundi kuva yaho bafashe Eric Prince n'ubwo ariwe bashize mu dajwi ariwe bafashe gusa bafashe navuga nk'ikegera cye akenshi na kenshi gufatwa kwa Eric Prince abenshi bazi yuko yenda ari iki ariko Eric Prince ashobora kuba yari yaje kunegosiya n'amakuru y'abantu cyangwa muri kegera n'abandi bari bafashwe bagera mu 8 urumva nyine n'abakozi be yari yaje kuvugana yego ibi rero kuza kuvuganira abakozi be ari nabyo byahise bimukurizaho kuba nawe ahita afatwa yego urumva rero ntabwo bisa nk'ibyoroshye n'ubundi uretse ko havuzwe ukomeye ariko nakubwira yuko bagingaya hari n'abandi yafashe hari ikegera cyiwe ubwo navuga ko ari we wari umwungirije ndetse n'abandi bacanshuro bagera mu 8 urumva nawe bacanshuro bakimara gufatwa abacanshuro bahuye n'uruva gusenya intege zaracitse yego urabizi bari abacanshuro kiba cyarabazanye ni ugupagaza birinde yuko banakomerekera ku rugamba mu bintu birize cyane buriya bazi ubwenge bo barabati barakomandinga uzi ko abenshi bo hari ibitero by'indege bakunze no gukoresha badakunze kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba ariko urumva bari babashe ku mirongo y'imbere y'urugamba ari nacyo cyabaviremo uko gufatwa n'ubundi bitari buborohere abari basigaye bitewe n'uko
bari bamaze kubona ko batangiye gukorwamo kandi abenshi bafite amakuru muri Nord Kivu y'ibyababayeho, bafite amakuru y'ukuntu bafashwe bose matete bagasuzugurwa kandi iyo Black Water mu Rwanda mpuzamahanga irakomeye. Uri kumva rero ni ikintu kitari gusa nkaho kiba cyiza gukomeza kwishora ku mirongo y'imbere y'urugamba bacyashura ukuboko kwabo kuracyahari, ariko barigengesera ku buryo baba bafite ubwirinzi mu kubirwanire yabo, bo baba baba bari kuri za mbunda zirasa mu birometero birebire, ntabwo ushobora kumubona yagiye imbere ku mirongo y'imbere y'urugamba. Reka impamvu ni iyihe? Impamvu ni ukwirinda kongera kurenga bafatwa ndetse no kuba bakongera nyine guhura n'icyo kibazo cyo kuba bafatirwaho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bo bari ku mbunda nini zimwe z'imisada, urumva baba bari kure cyane, ntaho baba bahuriye n'urugamba. Ibyo bikoresho baba bakoresha ntabwo bakigaragara imbere ku rugamba. Bo niyo mpamvu ubona ibisasu batera bihungabanya abaturage n'iki, kuko bo nta gahunda n'imwe bafite kuba bakwegeraho AFC bitewe n'uburyo yabakoreye agatendo gakomeye mu gufata bagenzi babo. Yego, muri Nord Kivu ho bihagaze gute kugeza ubu ngubu ku mirongo y'imbere y'urugamba? Hagezweho nahe kugeza ubu Bwana Safari? Nakubwira yuko abahungu batangiye akazi muri Nord Kivu, aho nakubwira ko hariya za Masisi mu bice byerekeza za Ngungu, aho ni ibicika Mugombara bari kwirukana abamayimayi ndetse n'aba FDLR, aho n'ubundi muri mu cyatumye uno mugabo akiri n'amaginga yose Makenga aracyari Masisi, ari muri operasiyo zo guhangana n'ibi bitero byari byubuye. Bivugwa ko hari uduce, hari amakuru atari yizerwa neza, hari uduce twari twavumbuwemo amabuye y'agaciro muri ibi bice n'ubundi bya Warikare, ariko hafi na za Masisi. Yego, amabuye y'agaciro mashasha ntabwo ibi bice ngo byari bimenyerewe, akaba ariyo mpamvu ndetse yaba yarageze kuko ngo bari batangiye kubishwaniramo bamwe mu bayoboye ku mirongo y'imbere urugamba, ariko akaba ari bwo buryo bushoboka bwo kuba yaragiye guca akaduruvayi. Ubona ko ku mirongo y'imbere hari hatangiye kubonekamo urusaku rw'imirwano haba muri ibi bice, bigaragaza ko n'ubundi kuva yahagera bakabasha kuhirukana aba FDLR ndetse na MONUSCO bivuga ko yari yamaze kugerayo. Akaba ari nayo mpamvu ikomeye ku ikubitiro abo muri Afurika y'Epfo batangiye gufata utwamushye ngo bagiye kuzamuka, kuko bamaze gukupira uburyo bwose bwo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe muri biriya bice. Akaba ari nayo mpamvu ubumva ko ino MONUSCO bano basirikare bagera muri barenga 200 bo muri Afurika y'Epfo bahise bavuga ngo bagiye gutaha, kuko nta kintu kibahagazemo, kuko bajyaga bakoresha nyine aba ba FDLR, bagakoresha aba mayimayi mu nyungu zabo. Ubona yuko Makenga arizo operasiyo arimo. Ni mu gihe kandi hano za Kibirizi hano ni mu Rucuro nyine, naho abahungu bakomeje kurwana bikomeye, aho bafashe agace ka Kahumuru, bahise bagafata ubumagingo ya Kari kugengwa na AFC. Ubona yuko Makenga abasirikare basohotse hari ikintu bari bumufashe mu gukomeza kwigarurira uduce dutandukanye ndetse no kwagura ino Nord Kivu mu buryo bufatika kandi bugaragara. Yego, Bwana Safari, reka dusoreze ngaho ubwo komeze dukurikiranire n'andi makuru ugenda utugezaho n'izindi update. Yego, namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere usonde sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.